Nakon kreiranih okvira, krećemo sa modeliranjem spregova. Napravit ćemo novi poprečni presek i promeniti mu naziv. U postavkama kursora treba biti uključena opcija Points Online, gdje ćemo za dužinu upisati vrednost 0,2 metra. Za crtanje ponovo koristimo opciju Member. Biramo poprečni presek i definišemo novi layer. Offset od 20 cm nam olakšava crtanje, budući da dijagonale sprega želimo postaviti na rastojanju 20 cm od čvorova u kojima se spajaju stubovi i glavni nosači. Da bismo spregove prebacili na drugu stranu, koristimo opciju Mirror. Selektovanje svih elemenata istog poprečnog preseka možemo izvesti naredbom Expand Selection. Još ćemo u postavkama namestiti prikaz elemenata u različitim bojama prema poprečnim presecima ili layerima.